chosum kuisha zene dote jinda kube 7 jesha kubi da de pyeong mangzui shung unyebe gadön ze go thoma de namune terin tujin ze go teng ngab ju ngo ko sungji shushin yue terin ze go kunju zo lima cha nga de shung gi thongke ye ge byen chen jamgu serving chaudhry chaudhry yue. Touch delay and good morning everyone. Today on 2nd of September 29. Tabar Bumram Batang Chogula Sikyong Singde Chage da Leke Puye. Dilu Sikyong Singda Shaken Loma Shi Lugu Indure Yinjun Shugin. Tinzi Dengyon Lani, Hora Shirim Lobda Lada Pukim da Suja Gopalpur, Tana Shinta Deng Pukim Chene Lobtun Che, Gyagal Hojo, Chennai Nangi, Loyola Tholobda, Madras Christian College Chene, Nyewe Zula Ramjam Ta, Zula Ramjam, Tana Shing Madras Zula Lobda Chemore, Rikji Ganzin Labatar Sune, Tacha Tale Lama Tholobda, Lubungi Chale Nang Muredu, Korangi Nyamship Chesum Gijushitini, vertically oriented titanium nanotube arrays towards the facile, low-cost HTM-free perovskite solar cell Chevaredu. Even the Latin Snubline, Koran Pune George Shirim Lobda Dading Pukim Netumbata, Teje Gagalhojo, Chennai Nangi, Loyola Tholobda, Madras Christian College Chene, Nyewe Zula Ramjam Tumbata, Madras Zula Lobda Chemone, Rikji Gangzingi, Labatar Sune, Tadechar, Hindustan University Nandu, English Literature Gi Lubungi Chale Nangshimbaredu, Kongi Nyamship Jesum Gi Joshini, Pön Buddhism and the Modern Art Tibet, and Epistemological Inquiry She, Pön da Nangche, Tengra Pögi Ringne Chungtu La Cheba Shebaredu, Tamutsola Redu Dijela, Koran Suja Pökim da Warna Pögi Zula Khane, Labatar Sumbe Jela, Hindu Zula Lomye Khane, Nyewe Zula Ramjam da, Zula Ramjam, Rigji Ganzinje, Labatar Sune, Tadechar, Banaras Hindu Zula Lobchingi, Gyage Dechena, Gyayi Lobun Nangmuredu. Kongi Nyamship Jesum Gi Joshini, Tibetans in exile, debating the status of refugees in India. Kyaga Nandu Nedu Tsinju Pumi Nedab Kolaresha.
Tene lupsan yang chola redu Khurang shirim lopta dadeng phukim da gyagal hocho Chennai nangi Stella Morris dolop du yebe chula ramjam tha chula ramjam the beje su chula lopta chimone rigji gangjin labathar su batha Pade chargi ji phugi chage den phuni zamling gi ne sumba shebe thola nyamshib da legu gi chale na shimbare khongi nyamshib jezom gi jushi te ya China's environmental security policies in Tibet, implications for India, Gyana Nangi Pögi Kuryu Tela Gyana Shungi Zimbe Siju Teda Te Shugen Sheba Teredu.
수준 강도 보샤다 신수공국의 기술계획으로 번번 윤송 강도 내려의 문예가 인재 수계도 보샤 내내 신수공국 지원도 보샤 출運の水でもネブ日本ネブゲゲラジャー中日のスープでゲゲのネブゲゲラジャーとタマシャをして
Güzel 대체 별곡 선보라네 딘지 강조라 아무튼 이것은 너무스니 체리 대체 머스리 교육인데 하무스리나 güzel 대체 머스리 교육인데 소남 대기라 총리 대체 별곡 교육인데 체리 대기라 아무튼 숨버스는 너무 쉬고 체리 대체 셀럽 교육인데 체리 함라 대개사 리신라
भारत और तिब्बत की आत्मा एक है। हमारा आध्यात्मिक चिंतन भी एक है और दर्शन भी एक है। ये बात सर्वविदित है कि तिब्बती लोगों ने हिमाचल और भारत को अपना दूसरा घर मानते हुए हमेशा भारत की प्रगति के लिए प्रयास किया है। भारत सरकार और जनता तिब्बत को अपना